Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Ini ada Mas Bagus. Halo Dek Jihun. Wasik. Halo Mas Ibel. Mas Ibel pakai apa ini? Singa. Wah, singa lagi. Singa apa, Mas? Kecil. Wah, singa kecil. Terus Mas Jihun pakai apa? Wah, barungan hitam. Jihun ndek lemes toh, puasa no Hun? Wah, puasa apa? Ya, puasa sapi Jihun, guys. Puasa kambing. Terus Mas Bagus pakai apa, Mas? Wah, hiu megalodon, guys. Waduh, mbok pancing berarti? Oh, buat kecekel kowe. Terus Mas Dapa? Ibel. Terus Mas Henip? Wah, ular, guys. Yo sekarang Mas Bagus. Aku dulu mancing. Udah, Pak. Aku yang dua. Lah aku mancing ke kantor. Aku kan mancing berapa? Sing apik to yo. Yo wes yo Mas Bagus. Caplok. Nyaplok. Ini siapa ya tak? Jihun. Jihun dicaplok ya. Sopo lah? Wah, kakine ada banyak, guys. Wah, nonem mana sing cilik? Mana sing cilik kaki Yo wes yo Mas Bagus. Yo. Yo Mas Sibel. Aku lemes. Waduh, lemes re. Poso apa ora, Mas? Poso. Mas Sibel poso apa? Wah, poso bedug, guys. Gak apa-apa ora, guys. Poso dino. Kowe poso apa, Mas? Dino. Wah, dino, guys. Mokel deh. Rasido. Kamu kan. Awalnya kan rasido. Apa itu? Sampai saya
Yo wes yo Mas Iqbal. Ya sekarang Mas Dapa karo Mas Henip. Dia mau ada seriusan. Mau dekat tenanan nanti. Iya mangane ali-ali. Pak. Bel, Iqbal, Bel, Bel, diam. Yes yo. Di Jun, oke guys. Oke guys. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah. Like, komen dan subscribe. Piye iki dah? Lemes Gusti. Dadah Jun. Kau ngono.